siyaswima sikorobeka 21 minutes before the hour 11 but Vhembe FM 89.1 to 102.4 ndiyo inayona. Literakala Spike also siyaswima is like the comic relief of hip hop. Yeah, man. This is when you want to wind down and forget the lyrics and anything. So on the classic inyana ma 2000 I'm sure by then pio manati show yes chatamba. It's about 20 minutes before it is 11 o'clock back our radio my youth forum Saturday edition then if rendani and I go by the name Bamba Mupandi, the one and only. This thing as no choro rini address ba so rona voice note before reaching the track ezila kamu muswa akoni advisor, so we thought why not get professionals to come through and address you. So rena muye ni studio ufimudi unakanga bayeni uchena nga bayeni rekombra ba introduce ka batho ba rudzoro ba baka organization epio yonoshuma ngami ndikuri batechelesi ba Vhembe FM na bahashi ba Vhembe FM nenga madzina ndi Nthumeni Lacosta mamapa ndiko representer chiimiswa cha NPO chinopfi JD Development Projects ndadova ndava ambassador ya chiimiswa chinopfi Thohoyandou social group chine chawanela block F chine chavori chidila nga substance abuse. Yeah, mushumo uyu ne bakoshuma kayo organization bo thomalini bo motivate ngami ndo motivate nga uri nne munne ndo diwana nga 2014 ndichiko da drug inopfi cat. Okay. Ela drug ndo danga zi influence zingo nane ndiko titangana na zvinhu ndiko tangana zvo kuchironi zvino ndadijutana na majita vadisumbedzira ilani limange liya zvikone zvithu ndala limange man ndala limange limange lambonisa mboni nalidiva goya mus hey yuri chivuri vo 2016 ndazvivona uri ndichisedza chivoni tichavona muthu nditoona nga ndikuona nga chikwangwangwa so muthu ane avori onova useless ana direction zvothoma lelo duva ndichidzivudzisa mbudziso uri nami nematsina pa kuchironi ndodimisela zvipio ndodimisela uri ndokipiwa 9 month nga miyanga vadova vapfaila pain ya labor vachikonyanga uri vabebe muthu ari useless na ndaona uri phindulo asi yo phindulo ndiya uri nne munhu ndichibebiwa hova una purpose so I can make a difference nanga usumbedza vamwe vane vavori kamusi vakotangana nazvo zvithu and then ya motivation wova wonoyo process yavo ya uri vakono disvikisa fano nga motivation yavo nemunwe yova hani ndikwambori uri abe a drug addict is always a drug addict, just recovering. Vone usvikisani apa vona you are clean atongovuya ndarelapsa ndingasiva zvipere ndari ubva dhuva lendadivudza zvone ndodova ndaumela muravo azvingokonadzea ngori ndokokodza end break 10 kavala kuti ndo ndichichira navo ndari hai hava tichachira navo ngori riyafana ari ndikuchira navo ndodiva ndikani yamafungo and then chimwe chiti chichadombava futi ndimusi ndichikoona kuti Thohoyandou unova na Little Mexico inopfi Mexicano unowanira varatu vacho vanokodaa dzinyaupe unova na Colombia unowanira varatu vacho vakodaa nyaupe none vana vala varatu vacho vavotopidza upfi maColombia na maMexico nga ndava yechi chikokonano chinopfi nyaupe chine vakodaa zvinhu zvitori ndikonolwera vo rivo ndidiwanevo ndimuyani vo riditutuwedza vava vane vavori vakazvo vanakobariro ubva nda ndazvazvidivi uri una Mexico na Colombia pano ndiutrauma zvithu zvikoita yenda panoni pedzia Lacosta lekadishumu hadzina la Lacosta ndilone line ndivona ungari ndilone line langakono motivata vathu ngori vafambi chipfi Lacosta vazvumbura livahumbudza chitarata uva umini zvavudivudi chinoita uri kamusi musva adewane achikotojenesa kaushumisa zvithu zvararo zviitisi ndi zvipio ara vachikatojenesa kazvo zvoine ndazvivona ndizauri mitani ribva kamita isafani ende richibva kamita isafani dzisetapu saizvi ndikodyambori mita ifani dziva dzisafani umwe wawana uri mwana ukotangana dzichallenji dzine una domestic violence ayani kana mwana ukuona uri ene vabhebi vavo vatonga vakofero musumbedza uri vamufuna kana rufuno tine ndiwana rubhebha rivanje uchitonga una mwana favesi wayani so vunja vasva vatadza chitu chine chavori vakunyanga vavokuambatera gakacho chine vafile ungari chechitu arari vachikochishumisa chetu uri vone vafe ungari vashapu even though zvizakupinga kutukutuku and zvila zvitu vabe utoma uchinga zvikokuungatira havosvika vene ungwandamela uphirimela auchakonobva havosvika une dziaini dza vathu dzichiuvona dziyamela milenje dzifoni dzikomela milenje dzimicrowave kana dziyanga dziradio dzadzigoloi dza vathu na zvipikara zvikotuwa
Zvimbo ḓi swika hune zwiḽa zwithu u vha ono tou vha mulwadze uḽa muthu u vha a sa tsha ḓiitisa zwi vha zwi vhulwadze. So nṋe hanefha kha lwendo lwanga lwa musi ndi tshi khou ṱoḓa pfhesesa nga hezwi zwithu zwa zwidzidzivhadzi ndo swika nda dzula na vhaṅwe vhane vha vha uri ndi dzi professor vho TUT hangei vha ntsumbedzisa vha mukegulu uri zwine zwa vha zwi khou ita kha uḽa muthu a tshi khou daha hezwi zwithu ndi zwa uri ene muṋe ha ngo fhambana na uḽa muthu ano pfhi u khou dzhia medication u khou lwala vhuṅwe vhulwadze ha chronic hune u khou balelwa u bva khaho. U vha a tshi vho tonga mulwadze ha ḓiitisi vhathu ni songo vha dzhadzha vhaḽa vhathu. Avhala vhathu ndi vhathu vhane vha vhori ri khou tea u vha ṱanganedza ra vha vhuisa vhathuni. This is for the benefit ya muthu ane vha muḓivha. You listen to this information i ḓo thusa vhaṅwe vhathu vho thetshelesa Youth Forum kha Vhembe FM ndi yone ri khou vhuya navho avha muhulwane vha tshe na zwinzhi zwine vha ḓo ri gudisa. Kobasizana babantwana bakho sasibaqedile ngento saqindezela nezinja zami aphela abantu we aphela abantu we aphela abantu we aphela abantu we